Hey, Abusia efie ha aye de. Right. Me pese abatuo ebeko sudie. Yebebo patriotic song bi na oh my Ghana ni wiase nyina da. Ye de atu ye ho fo. Oh my no ye nyina ye man. We se asomdwe eba oh my no mo abatuo no echi no we se ye sanya ye my Ghana. Itimi di ye fufuo edi ye mu eye bibia. Ndi ye nuanom wa ha ombesa ma ye patriotic song. Microphone ya modia.
Okay, abusia Nyankopon Eishamu P first and fifth Kumase band unit na wote won kana menim se wo fie wani agi dwumade ho join ma ahoma no so 0551931931 0548931931 mamente onka ewo fidua mu ho mamente onka ewo ba bia wo bia anope 0551931931 0548931931 Okay. Yada mwasipi wo mwasron kwa mabaye ne mama ya herefo ne yatifo eni age. Aseda nyamede. Yeah. Na bia obi pese ohwehwe mwatiri kwan ya mo numbers bia mo de betudwa ana bibi sa wo. Okay, meba. Mahusa madofo na ba homa no so mame nko homra na mo mpe number na mame. Hello? Hello. Bacho udini baby a ukasa free. We kasa free. Mudiri Charles Opoku kuya me kasa free eja. Charles mami ti wano pay. Wano pay di meni aji hopa nimno mabono. Wow. Nyamishrao P. Hello? Hello? Yes, hello, sir. Hi, DJ. Ma. Now what to say? Eradi mo now so And then the TV, me winning, and Nino echo, but the sound of an BT. Aha. We change the cry. Me number, they say they haven't seen me and the tone voice. And then say, one. Nessa, what voice now? I say, buy BJ Nekas. I DJ. Now they are told me changes this year. Yeah, my light off in the Jaffin. See, no light on the it's a voice and I'm a dead say one can. That's right. Kafra, where man Becky, I cry, or Casafrin. And the chairman, and go for no love band, no more such a boy, no more say, and you now, I saw you become boy in a shaming crime. Wow. Yeah, nam ko Benny. Yes. Many yenam. It's a mamma come to me. Amen. The chairman, Nyamishrao P. Hello? Hello. So, good morning. Good morning, sir. We didn't baby our Casafri. I'm indeed Charles, me kasa free eja. Aha. Line drop eh, maminti o senior. Wano pay di oma ya de time, ni aji nimno mabono na. Nice one. Nessa, Musa here on what have you more? Omo ya de pa. Mate, mesa de oma brem boy. Okay. Okay, Nyamishrao. Hello, udini baby a ukasa free. Yes, sir. Good morning. Good morning. Maminti ono pay. Na semne boko eboma basupa. Wow. You me me feta. Nyamishramo so. Na dia modibia enkoso. E fe mi kejesi. Ofake do no afen ofake. Ofake Nyamishrao P. Right. Bye. Mami fa frefo be mi enu nkan. Hello? Hello, good morning. Good morning. Udini baby a ukasa free. So, kasa free eja. But what did he say? Maminti ono pe wa inshira na. Wow. Uti ho o ma me feed bi. Me pa cho emema na fredodo. E se de man ko anfre. Hello? Ede de emema ko an free. Hello? Yeah, good morning. Good morning. Good evening, baby. I'm Casa free. Maminti o mame. Nyamisha so. We no agye nwa. Mati nyamishira won so pa.
Hello. 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 Bacho udi ni baby a okasa free. Me ta tell me the private me kasa free breakum. Pa ma minti wa no pay. That's a better matter. I can send the man mo dia ma ya free. Amen. Kenya home me pa. Kenya frank no pa bia no. Mo pa boy sanga di mira. Na mo message me dia sin na na Ghana for politicians no mo ku yakuma. Na nka mo ma di yakuma si na ye ka yakuma no enchen ko na ye den yakopon. Obia kana kuma ntunde ma abato no bibia be ye din. Why? Yeah. Yeah. Right. Ma memfa offer dwumadi no ensi. Boss, o final words na yen sorry. Mesa tunsa afre mo said e mahefo ni matiefo no hiamo no enya asem keto. I baby obeto yen afre bia. Yeah. Anyone be di dwuma. Nice one. Ebi obi pese wo frɛ mo number bi a mo de betu bia. Your number is 0249 51 52 85. Okay. 0249 51 5285. Okay. Kumasi hefa na mo. Your Edum Wesley Methodist Cathedral. Your whole prisons in China. That's right. So that is see on Ubawa yo. Okay. And the brand new Nimafa. Kamemo bia bonidi bako. Then so no. Nyankopon hira mu pi mesa tunsa afremo. Memo akwaba. Yenyo. Me wo se menwum na me bona ye wo de pa. I say me ka say 97. Ne yesusa. 96 97. That's right. Ned. Ne di asapa. Yeah, we apostle that about to you no. Ono na sabo abemebum yeah. That's right. Ye be di nyu we hu nkomo ne. Okay. Doc me samu akwaba biem. Yenyo. Ene nkomodi ofia ha ho. Kese fa. Minim said na first year ye called the last month of the year. Wo nkomo bi ni edi. Kese fa. Bowram. Se afino ebe ko na wiye se ya. Enipa bia o se we trans na o sin wa brabo mu the year 2024 ye. Okay. Eni ma improvement ya ebem. Die wulusu ye eni die ogeni ye. Na fa ye access. Na fa ko wani. Na se afene kono we se wutimi ye analysis. Sa. Ai. Na
on say adwuma bia afi no ekọ na wie se ya na omubu akonta yeah na de na wo nipa na won so wasetena mu akonta doc what be key am obi o kese cause obi o no afi no so no anso na musa so lusu yo so geni yo omu akonta bia ba sa no a afi bia de wabrabo de betia na betia wo se abrabo eye 1+1 ye boko yanim wow enti 2025 where ye ku rem events ahodo pi ewum a edi enipa so e control enipa okay obi o ha 2025 wi ni lucky year obi nso ni bad year and they said wedding ka kaniti ebre ada foforo ye ba ye bebiem yi na de me kan say se nipa wo ye adwuma bi saa 7 years na oda so wo 0 a pe adwuma foforo ye me nam catch we ye adwuma bi 7 years na oda so wo 0 pe adwuma foforo ye na doc wo pe adwuma onya bi nyew obenya bi on say ahane enipa ye mistake no yeah on say nyankopon ka kira Abraham say free waja fie ne kwa asase no onim so yeah eno an say ote ye ne no an wo koye but enipa ka say won koye adwuma foforo a na afi na mi kosun adwuma ana say afi na mi koye na be de madidi saa adwuma ne ba witirimu a wabra wo ntimi enko wanim na so obi hwe no wo tie sisi na se wo ye adwuma bi for 7 years na savings kro ntimi mfa bi eto hand to mouth no krampo no ayasem wonya adwuma no woti efie bim ana se kuro bim watena mu 7 years oda so neria free honomo ema fie no mutena nya ode ema kuro no mutena nya ode amen am kachiro on say abrabom nipa pie obi wo ha be hu na eka bi abe foforo no mu odwane no okoba afufo otimi ko geni nese fakotena wo pii ne edutan bi enye 7 years e wo se osisa environment na di mpanifo kura se wote fako ate wade so K George when we na eniema e wo abrabom nti free ne de koi ye be stop enuane sem ne edru ye na ya bawura niemam do kunu se me metena ba bi ye adwuma close to 15 years ba betimi aka se 2 years me di free ho be ye adwuma ba bi mabra ba kona nim chese na mo sa enso so ye ne eno a ne be ya enso so ye ntimi nkoso ne oda so tim o ka se wonya ya na me ko ye de be adwuma eno so awo ye no so em wow ade na wonya afenso so no doc jaye no na from sao e wo se na wo ka se obegya kra atani e be diu no on say abrabo aye bo pese odi ya ejina nature take 60%. yeah nature free hono a na ba determination and not take 20%. Aka 20 na aka no so no environment FM 10. Doc, baby a wo question bi abam trim na me busa question ya nkofo be gya omo yire ne omukunu mo. Na 7 years asema wo kan. Na se wo no obi ti for 7 years na ne ma nkoyi a na so otwe ho free ne ho ana. Say wa ware ne dey different. But on ware na wa twempena 7 years. Onye ho ade o so wonye. Na da so edi nachi. O ha wo ho. Udi nachi sa dey. Yes, I ready. Adel say me na wo. Me pese me wo ha. 7 years no. Da bia na next year me yo ho ade. Next year me yo ho ade. On say I can for na say wiase krampo no. Se obi eyira. Na 7 years e ma ya wontimi enka se wawu. But 7 years ne so a wontimi ye na ayi. One tin nkan. Wow. Sa so na 7 oh dear baby the entire you can say 7 years no. That's right. Oh secret be ewum enti na nyame ye enano 7 days enti say eye Sunday the following week no what ka 7 days awie na wasa be ura 8 no na we enanwotwe enti e was ade foforo esaba then say wo de what na why if you know what 20 years now o da so di hia no o say ho anamche
on say environment mu no what tran ba bi cha wia what tran ba bi a ɛhɔ no ne o system no afa o pelon crampo bi ho bi timi ka so e ma no o de man wo bedi but o ko ba bi na ye ho nso so a o kan ni fan de be ma ba bi a o te no ɛhɔ na pese o ye nti ɛhɔ na o ye business ye be free okoda ka no a ye be ka kire o say don't can dey who be ekio me who say the great atro was na o he onim say o see papa ya so ye okay ye no kro yo baby o ha wotia enam tena watena wa chinti o pa besia kra unya ye be say o ye niu but o ye hoho a o ko ye nipa no de be ma sa enti yentra environment every environment na emwa no yentra ho ma no moro 7 years e we say o say sound environment na say e dan kura wo dem no edu tem bia so wutimi ten na wo mpa kura si ba foforo on say spiritual marriage bebri ejina empa no on say bed say the ye bo bed no eno ne yesua e was baby wo ha wo de wo bed no wuti ekwa wo be so dai papa baby won so a da ye huhu na abeso ni nyina ewo de kire o kwa hai efie no said de ani face ni nyina ekasa wow we ni nyina eye ne ma ye nim ti no an say on the open die hai na okowura die no say da we de ye man baby a obesi ni bed no krampo no emwa no ni nyina na eye nature nyame ahyehye na asori bi wo ho a womo say bibi to Adventist say no na me the minimum efa Adventist no say yeah omo ya de o prophecy nkonhye obet transe impinu ha 1300 years ni nyina bet o de ba ebesi numerology so numerology enti obi a o si wote nkonhye ase bia o numerology okay bet eno no obeka be work bet say babra bomu side ne de o kan obeka say oboa abrabom nsusu no eye numerology e wo se wo weke ehun wa sorry na wo to bom yo abusia we ye SDF 4D4 no na odi nkomo yo e say ye wo odifu ba bi e friend Ellen White ne nsem a oka yi nyina esisi o share World Trade Center Hong Kong satam no ne penso no omunsi enso e ba mu a edwirigu ye wo weke a yes ya enyane erudi ba numerology na e say na e happen wow but we no okọ sisi akọ kire e fast any pass tena mu ne de e be ka say ne de nya no kure na say efri mrei ekoi no adesua a wo de breye no no e wo the secret of life no so no nti e ba sa 2025 no be hu ntoto ye on say ye di hia che nyame be but nyame hira na e 5% enka konfo ntimi ni ye enka bosunsun ni ntimi ni ye enti enye nyame hira no na ma enipa ye eye modern born ni ema bia wo se hu na wo de mpa ye 5% no asoso enka omo atranso de mo abo mpa ya e wo se nka omu di ye akura nka kura di ye so de hono da sa wow tini na ye be wurem na se nenu de obe boy intro sa enti docs obi show afie twam no niema nkoyie na opese DC no niema koyie ofrewo a obetumi ama no sa directions no ni nyina am de be no unim say June April mu hono no lady bi frame or Ghana ni bet or UK ana o say o pekunu wa ya wonya bi ana o megin hu details ni nyina so na ye kama enye fake one na na me ka kire ni say June 14th June to 28th June obi ever be sene percent pano oba onyintum mpaniampa 26 June ana be ma no eba e wo so esinigani but wo esinigani de won pe no ana so enka ono so na obebo o se doctor o ya de o wo kan ni na me se wo bo me share say 14th to 28th June obi beba na akoma be sene pe eye nature ni date of birth ni kire baby a e wo se ohia ne dofo etimi kire wo baby a wo se wo ye adwuma time a e wo se wo bie adwuma e beboa ni nyina nyame de amayen but na se nimdia ye nim ni ntino ye koso ti ye hiem
we nya abosonsem nyame na ahyehye ato ho no enti wo pere hwehwe a ubehu na itimi aboa ama wadi ye ewa abrabom akrisofo e wase mudi ye e se nyame a wo son no oye odefo enti nka se nyame na bo sikani na obo hiani enti wo de nyame abo hiani enti wo gitum ese se nyame be na che yes sane makakra wow na papa ye defo na hian wa ye nka se wo yikohwini na ade ni nyame na oye ade nyina sutumfo no o se som no na wo som na wo de hia no na wo da so tim wow ti ayiko herbal center that's right enye adrunku ana doc de DP na unim se nkofo hamisa doc wadro ni ye na stretch mark no da be na o de beba ezere wo de aba me de aba ni because they say Ghana former no pay munkafra wo o fine average bit maka say 70% emano tuma katade so stretch mass ku omododo doc say de nyame ya dom wo the stretch mass drone aba abedu wow doc kan ho asem kakra kire na say man body no de wo mu ni say we ni enye say wo yusu ni nansa na wotwe amanako okay enti na maye ne kesi no na utimi eforo eye ne da bia no pa nwumre udware wi a secret bi wo ho a eno ne de wo abeto no ana mekire waka ho niema bi wo ense se wo ye mintimi nka no ha esa me se obi nso adwuma yeah aha me de beka ho we nsa no ebekọ a emabim ubetimi ade aduane bia so a ope doc na we no se ene man frade bi se na nso obenum ne ade ni wa wasra man anim no hwede ya ehunehuna nkwada ni nyina eye ekutwa mark ekutwa aye ayipa esho kese pa we nyina wo ya ebekofo we enti wa uhia bi no ofrɛ me a ye be yenhyehyɛ ne ye de atoa wo ba bi a wo bia okay na we say de fratomi de kra de ensese meka ho asem kra bi we ono se senior man we need na say e bia na afi no obi hwe ehwe we wonum a wonum half no wan hwe ya beka so wafunu eye ntu onto aso dim ya eye adwuma adro we de obi a wanu bia edi ho adanse that's right bia obi afrɛ me a doc menum ye 4 days ni enso mafunu eso atipa emema no ye serious esene ma no emema na eto no de omo ye serious oba bi o ha menum ne ne o kyena ma jatum hweso anom ne nsantem enra me won man abranti bi text me free Sunyane I say my name is Nana I'm from Sunyane please can you give me the otrobrofobia a mema driven na ope okay wana me see doctor now no yes adwuma no ni number ni ntiji why na me de me ye sick our Ofhope me a motivational speaker say no me doctor asan me di bi buy na asan emema de no emema dru na asan de ma eye kese no wow me dru he ya o ajeje sa ama na asan anope ya obedru ha no asan King George muni ti wo ma no mu gu ani mu ho no wo ho na no mo ba asan there be odi adance say right ana we ne e manage no that's right ensusu ni obi e frame say doctor eye adwuma fa eye adwuma na fratomi no enema e ka ho na no de menka doc catch am say catch am so mo fra okukuamu na eye adwuma ya o mo mra ha e media dance sa so we bema na wajimeme drone bi na aboawa bradok ho na ye nyina ye ntra video so na I want to do it na media dance here ayiku man eno so ebo adwuma that's right road drugstore na say pharmacy bia na say herbal shop bia obinya bi ato saa so na fratoke obi a oposapusa nani owo infection okwan ni minimu nyina obetimi anom esa yare ahoro pi ohunam obodimu ewewa to fratoke no bi na number ye didi dwuma ye 0557 285077 yeah 0557 285077 aso yen so ye hwe yare ahoro pi
kase me bobɔ so a ebrɛbɛkɔ yenuro no bi kumase ya say Fred Mens okwa ubenya bi ato Misty Herbal ubenya bi smart ono so ewo oboase se wa ha ba asante mampon Mensa wo de ofrɛ me a ba bi a enu no bia no mekyerɛw Ghana ha de ba bi a wo hye bia no mekyerɛw wo akwantu mu nso so a ye be package ni kama na ye de atoa ayiko Herbal Center ya so ye di dwuma da bia wo ba obeba abeto yen oba no ameto me a me wo nurses for ha metraining wo mo a de me kikan wo betimi no asua ho yeah ti number no 0557 28 50 abuyakwa sepase de siase is it a kwano de eze Adam say ana se say so efie no so mi guso mi painting. That's right. And I say you kwan de with paint fie. Okay, it was a doctor said to do and our training can the secret of life no so no mesro but what in a pusu doc on humano was 0276 070704 0276 070704 and as a 0557 285077 0557 285077 Abuakwa Sepase Besiase Junction ene ye won komo bi edi ewofia ha mebusa o se wokwa asore ana na wokwa asore eyede na ujai asore na wokọ no ye obi o ha bibi nti se asore kura so wonko biem obi nso oda so kwa asore nanso wo kodura asore kura na obu afu eyede na ekoso ho me pese ofreme ne yedi nkomo na meni abadwafo no ye bam bibi nti na wo kwa asore wagyae ye obi asore no kura wo gyae ye no unsi asore biem eye sofo obi na tata wo ena mo ansi asore biem obi si sofo kitwa bi ye na dwense wo kura na opese wo hwew ye obi wo kura sofo no wo hwew enti ma unsi asore biem frame ka treme de ben ye di sika samo tata wo asore hododo enti ma wo si asore ho no unsi ho biem obi kura so wo yare ye na asore ya mehwe no ensem pi edie pa na course ntia se asore kura so unsi ho biem me pa cha obra homa no so ne ani nkomo abadwafo ha mudi nkomo wi a omo so bebam tie enwum we kakrama me Hello, good morning. Good morning udini be bia okasa free I saw a phone okasa free hen kokofu amete on kama mi ntie wa no pen Am I you saying then? You saying then? I said, you know, I'm sure about it. No, thank you. The amount of crying. enu nti na unsi asore biem I know my corner crack no quite mate abadwafo ate onka omno be kasa why mo anope me se edie ntina wo si asore kura nye wakono biem. Good morning. Good morning. Good morning. Hello, good morning. Dr. Femi Nana mami ntio. Mr. Cho, I explained to my question. Name is Catholic. Na ejuma mi after ejuma and I'm saying, oh, the class all right, and I'm saying,
after Roma so I do your back and I said, Mama Yagalam say near the Moody Musica bar. Yeah, yeah, sorry. The end of the I'm not going to crack. I saw the near the because you said, seven American boy, a whole from India, and the Tina Bonus. I think some across Rama, the beginning, you see, among the gas or di atu sentidua wo ho at least in India. Yes, as you man, I know, say, okay, Galamsi, not a little bit of your mind on your. but you mete wonka And your mind on your Galamsi, what a Galamsi people will be all the your bus or their own year. Has a lot of people in the okay I remember on time review. Now, enti wo no ade a tu sentidua ma wo se won kwasore biom ya asem we meboa okay mate mabedwafo ne obekasa wai man. Hello. Hello. Bacho udini baby a okasa free. Okay, mami ntio papa. Nani bi ami kwa toropa mi na na to de bi na wa mi. Na nyame a chede ye wo so ho. Yes. Na so fo ya ma adina tini. Tama mi ye so kwa to de mi tini. Ente almost about 3 years mi so de mta. Kemi kwa soron. Kafra wate. Ate. Yebekasa ho. Ate. Mesre asofo ni asore mpanimfo. Birim se sa abre bi mu nam kwamu amokọ asore. Se wunnim usofo a fra usofo se ye di nkomo bi wo SOMPA ha. Se semiri onyanru asore. Me sure se watika mu manemfa ne radio no nto SOMPA ha no mu ntie nkomo bi ye koso. Asore mpanimfo ne asafo mpanimfo asofo mu ntie de mu nsore mane ka o. Hello. Yeah, good morning. Good morning, Medofo. Within baby a okasa free. Yes, me Abigail, me kasa free kumase. Manso. Hello. Hello. But you mete wonka. Mo ko na mo ye na me misu kele misu ma ja sorry ko. Ma me na denti na ujai ko. Me mama side. Me me papa se Accra. Me papa kwezi. Me mama kwezi. Na papa se oh yeah, sorry mama so me enko so just no kwezi ni bi na so beta kwa sorry na mama ni ja na sorry. E ma ye kwezi. En so apiti na mama me papa de mama so me mama se we film. The film. Well, no one's not so snapper. The moment you and Jas or any me a master and I'm a call, Church of Christ. Me a member did the year me a sorry for 20 years and Papa Bianca. And I'm called down who hospital and then I'm a crank commission. But just for no reason, me No a member. I was sorry ho. Me no quite sorry, me mammy chat mammy me a poor sorry bow, Baba you see mammy no and my baby after church. You're quite sorry, me and my call, me now, my friend came me after a cook. Or your banner, Bema. But there, Oba, I know about boo war. Oba, boom, you will be seeing. Boom, me, but you are made them crop over back. Or means me and some Papa Bianca. And I was thinking, but then I'm sister. You cannot tell me if I mean you are in the one you born and call back. I mean, I get crowd body team and I make run self defense, but. Minister negative you know if you see then
ama asɔre kwanya makono mpobi mate abedwafo ne obekasa why mate nyame nhyira wo pii asɔre mpanimfo asɔfo mumatie de mo nsɔre mane ka o hello wudini baby a okasa free within na kare me ka so ko no ma fa talk na tuma min tie wa no pe ada unso aja asɔre oh mi na asɔre but ko mo na mi di na very interesting me meta di sini so kan na no e ka so mi te e de bi and na so me ka asɔre but in ya mi ta o te lo e ma ko ayo yo ya ja ya wo ko ko mi e to da na wo fi Kenya na so ka so wa pan wo na so wa yi bia se o ko fa fa na ya yi dai mo china so na ya pa ke mo na ya be me ni e ke se ni ka ti na so na sia kan ko ti bi ko awo di yi wo no no di kan ni ni be ni ti ta ka dia nka so de be na na ni ti kan ni ko ya dia na ni ko ni ti se fa ko ni so ta la na ti ko ni pa na so ko pa ko ko ma yi ti ni ko pa to ni ta wa ta be ni ko la mo okay apani mesra wo se nkomo ami di ne yese wono mu a bibi nti wo mu ntimi nkwa asore no ena me pese asafo mpanimfo ene asofo te wo mu nka ye wie na afutuo wa mebie kwan ama wona epese tufo no atufo mesra pi wo sa experience no ena me hia wo mesra ye ni so sa emamme bibi nti ama wo kon nokora so obekwa asore saa de kro na mpese wo ka kire me ye wie a mebie kwan ama wona wo afutuo no betufo mesra pi ye ni emra ne so saa ama me hello good morning udini baby a okasa free but so me kin David me ka free ahapo ada unsuso unkwa sore me kwa sore na ba jai ti we ko be 3 years prayer eba ne sai e de na siye na no si so me ko ti bi ba do na asofo na dana na me ti ase ti me wa sore ya e me ti na chere ma ti na ma ti ase we do quotation ben ya me pa chew the training is about 14 verse 20 of it to the umra na me kin kan Bible ne chere me say ka wa yi ni so wudi so na so for no say yan famobo enti eno no na atu sintidua onti ase na according to no say e chere se nipa no no be yin to so wudi no 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 say ka ku di ya so ri also na asofo no reji ono minti ya ku di no be siraye but me ade am ku di na sira me so wo di na go di sira na ma o di ya ene no minti asie nti ama kristo fo di aso ndo na o chiri wo bibiri wo mate asofo no asafo mpanifo no mo hwe me o mu tie me pa o mu tie o why ba cho mate mo me ba cho udini baby a o ka safri hello yes sir udini baby a o ka safri because so me ka safri to Sala West, that's Upper West region to Muachi Hoton. Yes sir. And but so they are to me in Tidia a software and I to me in Tidia. Yeah, a software. Almost the 2 be no sha. Na after do baby na so o hwese no kure die be piepe. Na say o mama de na e say run some ababi wura wo. Senka bia wabie committee bi e de wato ano anka wo ma pepepe ya ye adwuma no. Thank you. Wo de na ba na sai emmo asafo ni din ba bia wo but bominchiremu kakra. Yeah, na ma sorry ni mu no. Na meda ye koto instrument amena meda no. Okay. Na me krona na me san ye estate committee member. Na ye ba for ye. Ye van say me the yes scenario.
Yakoto instrument, your bar for a 100 million. And yes, you cry drums to pen and ear press. In a mayor, don't mean Jessica Sadia. And there, you have a pack of Tony, I say the 2 be account. And I'm could be that, any yes, I did a moment to talk to say drums, Mike, and others, and a bear buying on with my bar, and and on too. The buyer after and I'm the best yesterday. On my program, now I'm not scanning kind of what set a idea used to me. It will be someone that's okay. Somebody are pushing with the may a member, may find a executive member of the other mom boy at Mamma near and some with the so because the near I was saying the booking contact. The car, no, so from the thread. Sanka with this car. Anka a solemn penny for come a matter to a difficult. In fact, that day I am from there now I'm the church command and I resign and person may actually educate Pia. Your head about anything that after another funny kind why am and of friend and I can't deal the said in the Yafala. It won't to me and from a minute because we are something me I can name. It won't mean from a minute from star. And a team between who free. In fact, after my topic and the more come a year, a dear method in Yami Pan at the better of some. Listen, what's some pan here can one? What's some pan here, bossway? Because I suffer for now saying a mere juma, but only someone saying a mere juma. I suffer no more, sweet, or more Chiacramba would I know. Papa, almost saying a mere juma. One almost saying a mere juma. Obi, any master maker said. And penny for the Oholo. Said there, Obi Fail cassette. I couldn't see almost kind of one time. I stand at here. Who to carry come out and different, who need to carry come out and different. It's the other day, no. I almost can't say, and she'll be who soon. The Papa Nuko, a nipan a tree, but then a quite solid. In a resident, Nameka, the name she'll be who soon. And then a ma, may not many bidding and meaning Yamina bidding a chin, the buy a nipa. The share 30 pan son a member. Okay. It is a very funny game of Bonia. I was so good at the hammock. The bus answer better to see. I'm a matrimony. That's it. Nyankopon Israel. Me say a dientina sorry a wokono we jai ye obi okra wo congregation bi mu what e wo kronom hora na woko ba say tek na waduro asori krono a eye dentia eye de ben asofue asafu mpanimfue edafue muntio Hello? Yes, sir. Yeah, good morning. Good morning, sir. Almost kind of prepare, Mr. Jackson, 3 years. What if you're 3 years in here? That's right. As we ran out, born what they were sorry about. Because I'm in a soft bin and now. Oh, and then do a year and the man died. and Fanny didn't tuja a dear no ye mo jay. Oh, the top no can say very business, you know. And you go there, you're shrimp now, and I say, no, be that answer. And so you do another for the people all the man. One in the parade after the process of after you. Or why get 10. Oh, And I order password up to Muswa. I feel as though my power is good. Let me know that. Yeah, you didn't know. Well, I will work. I may be remember you. After that, no, one of this year or so for a long time. You're going on running him. Enti Emma one kasa gidi ana wo nyamukra drop e. So I'm giving to them. Now, what will you do? Let's go and put the oil. Oh, if you're now for now, oh, kind of correct. Ebimo, why? Oh, the man is that who are not going to get that. But which are passing, my 30 days.
Na ya factory no na da ko ni ku ya ko tra. Me ko to ko me na ya ma no wo ni no. Na so ko na de me abo nya me bo ya. Sofus. You right. Oh. Okay na dia factory no de mo nya me bo ya. Na ka se ni ye ko na ni ka se ko ni ka se. Osofu ti bi code etomato paso. No no afatire ebu atopa. Enyo no mo ya na me so no ma sero ko ha. Mate kona unu amra bi na mi jawa be kansam. Hello? Hello. Hello? Good morning. Good morning, sir. Udini me bia okasa free. Okasa free. Mami ntio. John say. And I saw for no so malo. So malo. Ose saying. I saw for me. I saw malo. Dino I don't tell you. Sir. I saw me. First you took the place you are. No connection. See connection again. One minute from here, 2 minutes from there. When you go to something and you go more, I have been wrong. And what you appreciation, there's also for. What's your children? I think I'm not recommend you to make man. This group at all. Sikasam no dosu asoro no dodo. Sikasam no dosu asoro no dodo ho. Mate. Say mema fredodo. Emma frɛ me be sima mi enum bi e wo manim yi. Emma nko amfrɛ. Besa me tema na nka. Say ma be mienu pa bi na afrɛ. Mema na frɛ mo mesrɛ. Me besa me tema na so nka. Say mema na ja sɔre ne kyɛ emma na na. De unim say ye pa sorry. Mo pa sorry o. Ye na yetimi ma asole no ejina. Okay. Emma mo frɛ me because oba bi frɛ sɛ sofkitua bi na atwempena. Ani na wa. Awa wan hwa kwada no nti emma. O yo ba emma nko an frɛ me sisia. Hello. Hello. Me do fu be nie. Hello. Udini baby ya ukasa free. Papa me do me dam kasa free so jabo. Wonsu waja asore. Papa Ada ba ni say. Papa na me ada bi tin me ga asore. Ada na ya odai. Papa ko company me ma ni ko gu me ma ko se. Ma kwada be ma ti ansa na meba. And I'm thinking na me kwa asore. Ono na eda na meba. The Babaiwa, and we could then Fiano, and my age, I was a so. Only for one I say I need Diana, I mean, I may quite sorry, was in I may not pay the answer, my father, the mao. But who pay no one for that Bemabiaho? But I shall say, who got that Bemaho? But I said that the council appears people in your mouth, remember. And you mobile and was CPI weapon to walk on that Bemachi. But I saw. Meanwhile, ono so ne ba yakori ne wo ensuo ho am ye twitwa moja nyina. Beta trying. Enti atu sintibia wa ho. Beta trying to me na so ni nkobi mi ko SD. Last year na so mi see mi ko SD na mpantno e kwa asini mi nkwa asori da. Wa sorry baby wa watiem King George. Mate King George no be kasa why? Beta sure. Okay. You was soft view ha. Ubeko na asore no. Asore baako afimu no. Rotation members no. Rotation. Se ne na okoto asomasi wo ho a. Ubeko akoto nipa foforo. Ne members na me se jama somo me hu se me nka na twi. Da bia ni foforo na wona asore. Eniema we ya o. Mese ma no momfrɛ na Hello.
But you didn't baby our casa free. I shall Letitia, because I see inquiry. Who's what just Sodiana? Things to make just or a crowd that by the same class or before that I saw no many. Ah, Evan is saying, I not meaning to me a call. I'm sorry, friendly. Indeed, not meaning to Tawana and to say the drug is okay. Jimmy, imagine the cat keys, you know, maybe I send over to me. Jimmy, they are sending to your cat keys, you know, you're 4 bar. Into your me or catching me, or the get make sure anymore, and your catching me different from you could plan your catching me different. You don't get all into one tower to your me and me again. Oh, ain't you mean the shoes? Yeah, you couldn't be yana again, no one yet. I know what into one tower, I mean, you couldn't walk different crowd, it's a hands walk different heading. And they are telling me and telling me won't that. And I mean, imagine say, me gas or not to me. When you know this, I'm she. Let me know what can't say, sorry, man. Then I sorry, man. Say, sister, move by 45. And then I come in. Cat keys are waiting in a Sunday in pocket, so preaching or work with ya. Ever, and each time to make gas or by the same, you pass sorry for our sorry, my name, Jim. One side, woman, I can ask them. You to come and watch them more to watch them for anymore. It's our man. Or best friend say, yeah, then we'll see your seminal. When you know the mammy, no better be a bet. Later, now was my friend complaining, the different fun. What can't be before for crowd, yeah, and yatro. And I'm not sorry, no dear, good as a woman, or the yaka, or whom you were women or her 4 bar cat keys. I would dance, who you can a woman. Into so Baba, obedient media, a building to me, the room say, why yet one some away a new and into no yin, I jail sorry. Oh, jail sorry, it's a one fact or no vision for one cop. Okay. Aboja for no Becassa. Abusia enkomo no na ye di no enkomo no na ye di no right come me so ma hwe yi ma me kakra okay right Go. Right. Okay. Coming back away. Hello. Okay. Hello. Pacho, udini baby a okasa free. Hello. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Boko. Okay. Abusia mo fanche me yen huma na haye kakra wa ha. Right. One. Hello? Hello. Bacho udini baby a okasa free. Because every station.
Mami Tio Papa. Oh, what's that? Hello? 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 Yes, sir. Okay. Mami ko definitely was emra sisia na yemeto a yenkomodie ne so. Right. 1. Hello. But odini baby a okasa free. Me pa jo e fe ko jo taxi driver. Kwajo Mami Tio. Me pa jo me hawa intimi nkwa sole ya me hu ni say ato nipa no so do place ntiri o mu intimi nkwa sole no. Me ya wo meto azi ana awale ni bi me electrical Pentecost. Na se no asa asole ne ya akoye sikasem me hu ni say nka nyankopɔ mu kura no ye se wo ye bibia ma benku ma me ni fa hu na ye bo afode a obutimi fere se 1000 for sole mla we for sole mla on ba ja be ge coins. Oh, if you have na ni bia what you want da bia so mba ye every week bia be kwa sole bia ye ba for de week bia be kwa sole bia ye ba for de e ti tem bia wunya bi an kwa what wo ya na wo kwa waje yo say wo ni pa no what waje yo say e bi obi be ka bia fa wo ho e ti na ma sole ni ko ni do week na fa wo kwa so na wo ti se ko ba for de na o ni ska wo ni ko bi e ti ni me dia ka mesre asole ni fo ni bi na e se wo ti asole ni ye business say afode da bia afode na ye tu din ni e ka din no omunya saade no because me say eno na tumi suntu dia pa ba mi ntime nkwa asole oh because ni minim say ye be ka say 5 million formula ye be kan e bia na akoka 20 di kura me oh me tumi ntime mfa asole ma e bi kwa me fele oh e dia no to di fa be bre suntu dia nti afode a wo mutu di wa asole dem no masa eno dia mo because me dia na me kono me hu see ye bi ye to correction kra ye de nam lie mu wo tu bi obi hu untu bi obi hu we so dia to asole mla lie. Yes, it's first city for Solemla, second for Solemla. If you want to want to win India, now one account will defend it on the following week, no massoli. You will be the Yamu never so once will be moved. But the rain against the wall soon, Yamini, the age of Baba, but was not continue on. I saw them anything. It made me problem by going to my main class for years. I did it. For more than almost as the same place I did. I forget to be in any Bible or Munya in a year. Okay. Okay. Nyankopon Enshral P. Abuja abejafo e krado wa hanom yenko daphne herbal center na yenko din komo kakramra the magical tea of the moment no yenko ka ho asem Kevin video no wo honom right abuja me come for the magical tea of the moment at the amount yes the magical tea of the moment. Medofo, yade kwankro bi. Yade bi aguani mu ase. Yade bi ama ene. Abusuani da swasa. Me kamfo Daphne's Empire for tea. Friend of Daphne herbal tea e di amount. Ene Daphne tea yentu kwan kwaburu chirisi ekoye surgery biem. And the Daphne Tino Yadia, say a quancro yadia, ehunu nipa. Say yadia quancro ehunu nipa beam. A son say the magical tino ye juma. Abusia Mr. Bomodin so Sabeka Daphne Sabati be. Joan here in sushi. Eno wan se atribi ehim obie so na wo sabako edugu nsu hyiemu a wo de kanum saa anopa a woni diye no nom sima aduasa chi wetumi adidi anwumre so wo beda woni di biemu no wadidi awi a woni di biemu no satre bako fa gu ensuhiem kanum nanom magic na no o kidney failure no we tea we aye Daphne sabati as say amanfo to ne din IBJ tea no eno
ene be sama wo me pacho yade bi te say diabetes pressure bimu wo insulin panie mesro fa ni nyina gu baabi na yemfa nto daphnos about tea ni so enkrofo di adanse o me pacho he mu amaboka wo yade ho wanum aduro he aduro ko hiba nyina wanum bi enti ye ka aduro ho asem krampo a na wo mpe ho asematie rese me ka aduro ho asem ka wuchim wafidie na firo tie me wona me ne wo kasa na tie me enye duro keke eye duro sa kwankro yade ye wo yade bi okura eye wa wankasa wonnim doctor current mi hunu yade kura ye wonase atatai wo bo wa bi tese wo fuahye bi kura se ye duabo ebi se ye den duabo na ye se abo no mo dania so de tia na tie benum daphnos about tea na wo yade asintu numbers no 0500 922 299 0500 922 299 and I says 0244 941 097 share a dream yempese yanum fo beye bia frema seno intini obi ansem uba SOMPA ha ewo mi kofi abi jensem ba hwehwe me wa ha na beje baako uba oso hwe IBG mema o ti ni bi konom ne ntu yade ase anase kumase daban new site the whole Ghana memensem ene daban new site numbers ye gu screen zo a mebebo kire wi hope ena obenya bia to se obi se o daphnos about tea ni bia me pa cha woboa ebi ni ba bia yenia ne yeton wo frɛ numbers na ba bia wo bia no ye be delivery e dia bro ye bodro no ho ban said ye beya ye betimi dia sawo yade ne da bia mesrew se wo ba etwere ne ha no a bomodin no manum daphnos about tea ni bi stomach ulcer ena ni wudi asie e daphnos about tea me do fu say adansia e ba me so no enya sam ketoa se wo pese ugide me kan dia faka ko asokore mampon uduru house re Veronica fashion aha otrofo ho se me dance ni wabrochiri kwa asokore mampon also re Veronica fashion ono ni kuna numbia mana boa no ni kunu osa eko ni maame nso na ono nso wo ewa bia na aye kwankro wabaji bia ma ne maame na no Veronica sa baji bi ama wuma bi wo dwom ko Veronica ona ko busa daphnos about tea dia ya ma no sa so na kwa asante mampon mi ankasa me sister ye friend Modesta sapon ono so abaji bia ma ne maame eboa no mi wo nipa pi wokọ oboase a ye wo nipa pi omfiri oboase ba medofo ebi enne na wo hweme da unyame ase se nei a wo hweme wate aduro we nka aduro we enna so obi anya kidney failure wanya kidney stones yade a ehu a yabɔ ne din akere wo no mesra wo ema ne nyehu daphnos about tea ohunam twetwem ohunam ya wo ya ohunam tutu usisi ukotodwe wani yade ben wakoma mesra daphnos about tea but modern so beje daphnos about tea bi pusu ahoma isesi a ewo 0500 922 299 0500 922 299 and I said 0244 941 097 0244 941 097 daphnos about tea the magical tea of the moment me patcho we detox obronika say detox a kire se ehuru nipaduam eyi fi bi afri nipaduam any chemical be a bad any poisonous substance say obi ashada di poison kura gu aduanim se enku
unya daphne sabati ya ni nyuma nyina be kwa entwen nyade ansa na wahwe aduru akiri kwan bomoden se obenya daphne sabati na fa hohuru nipaduam na onipadua no enye kama Kumase Daban new site ene wo upebi nso obetimi aba me ha ewo SOMPA ha so hwe IBJ oba wo de wuntimi mo daphne no kra se IBJ no enna wo hwe mesrawo bomoden na pebi ebeboa 0500 922 299 and as a 0244 941 097 Daphne Sabati, the magical tea of the moment. Mr. O asthma no ebetu asiye. Ya die bia ha oni padua. Se ye mojamu ya die kura eson a. Mojamu ya die eson. Ah, ubodi ya chiri obi kura ya na oyam hyehye no a. Benuma drebi. Minim dia meka. Nyankopon enhyirawo. Mamemfa ofrefo baako pe. Mi here oba baako, bema baako na memra mabadwafo. Hello. Hello. But odini baby a okasa free. Bonjour. Good morning. Bonjour apo me. Yes wadmo na nso Bonjour ya data. Yo, wonso aja so de. Ai osofo na sam no bisa. Awona wo kwa asori na bi jai. Aha. Me frefe ya me tanka mo. Ai. Na so ya me ko ya me tanka mo me ko de. Me ka me bisa de. Me sofi wa. Asori na wo ko. Yeah, job oba sene. Ati bi ya ye. Na si ni. Ono no ni. Wembo ati oche. Oyo le ka ya ta yo. Ati anye. The children of friends na. Why do you know do? It's only the no fi hold it on. The who ya. Yon kwa showing. Abobia ni ngo ka. Enti ama mujidie kura asan. Iyo. Usande na bin kai it's abonye. Okay. Mati. What train so I'm going to do no only They say hu abono. Ame tie yen no bedi nkomo why? Ene me kan otutu a hye mema ntem. King George. Bremma me. Asore ho asem, em se nkomo e ko so nyina watibi. Em nso we asafo pani. Members no ma asore na ya na mo attack wo mo no. Enkomo mu di ni oken, ma me nje wa no pai. Na me ne awo. Enkomo ana oni cruise no wa ha no. Aha. Ye di no akire ho. Ana no pai kran so munnim nkomo a ye bedie. Yenim tinukure ni ama wo kasa nyina ama ai na asem we de David ka asem bi osi maniji se osi mi se mayen ko Awurade fie ho de anije wo ho ho ura hokra ura utimi nya rechichi onza sande fong matina nchiche mu adu no nza rechichi ye fa no nipa no nenso ende asondem akoye na oka bibisi wo ura hope na ne raho ura hope na ne buafu anije esese ni nsaka no unya na solmu sisi na me de da bia ne mahuni se first na ehame but true sa oye prayerful no ense se how na ebema ayizi ne mahoro bebre enti ehu sa nipa no a afedie de mehuni se na onipa no oye mmobo na ne ho so ya mesere hwe nyame opa onipa edi osomo animu a blonsam so pa bi
5 ɔno nso bɛyi 5 seesei deɛ ɛhu ni sɛ asafo ma a yɛbɔ wɔn atuguo no mese ɛfa ɛyɛ hypocrisy. Number 1 nyaatwom wohwɛ ne background a ofiri ba or criticize obi pam no afi asɔn dem hɔ a hwɛ nsɛm a wɔn ka nyina girl bi frɛ fi sɛhwi ɔse wo asɔle panin yakɔka meeting yɛnkɔdi dwamla nipa no akɔ wɔn akɔdi dwaba wo akusu no sɛ wakɔda bɛrima akyi meanwhile wo ba nso yakɔfa no nsuo ho ma yɛatwa dwan agu no so idwan no ha ne twa nyame sɔfoɔ ne bɛtwa idwan no bɔne a sɛ nkurɔfoɔ no wɔn ne wɔn yerenom ne wɔn mma ɛdie ɛɛtan enti sɛ nyɛ yesu paa na wo se wokɔfa no sɛ wo kra no wagye nkwa nti a wɔn bɛpam wɔn afiri asɔle no na deɛ ɛhu ne sɛ ɛnɛ yi no wɔn wɔyɛ sɛ ne nyinaa ɛnkura honhom pa wɔn possess demons wɔn yerenom nam wɔn hankasa nso nam ɛnɛ woyɛ rough yɛbɛku ato asɔn dɛm hɔ nti woka no anhwɛ ne yi a ɛnɛ yi David asɛm ma ne gyii sɛ no ɛnyɛ ne bio ɛnti saa bio but Paul ka asɛm bi ɔse mu nyame so mɔma adwene nyɛ dɛn ɛmmra mu ɛsɛ sɛ woyɛ fast ɛsɛ sɛ woyɛ smart ɛsɛ sɛ woyɛ resolute sɛ wenum nyina ma a nipa da sani bɛ mu agya asɔle no na deɛ ehunu sɛ utira nyɛ yie na asɔle na wɔ mu no asɔfoɔ asafo mpanimfoɔ bɛyɛ baako mmienu bɛyɛ num ɛsan yɛ abayifoɔ deɛ a ɛneɛ baabi a wosi wugya asɔle akɔ no ebi a wɔwɔ hɔ wobɛkɔ na abayifoɔ no ɛboro deɛ na wɔfiri kɔ no enti ma yɛnhwɛ nipa no ɛsɛ sɛ wohwɛ nipa as a leader katre w'anim kyerɛ nyame sompa ɛpa mu ahoɔden ɛpam nipa firi asɔle no deɛ minim ɔno deɛ ɔyɛ ya ne voice bɛyɛ 5 atorɔ ne nkontompo ɔbɛdane bɔne ani sɛsi a ama ayɛ nokorɛ na ɔkyiri sɛ woka nokorɛ na Isaiah 5:20 ka asɛm bi those one a support to saa nkurɔfoɔ no nyame adome wɔn obi biara support to bɔne mani gye sɛ wɔse mi sɛ meɛnkɔ awurade fie wanhwɛ yi a ɛnnɛ kobi kɔ a na nka tuo hyɛ ne bɔtɔm baabi akɔdu no ɛyɛ bayisɛm nyaatwom yɛ bɛyɛ o obi a ɔkyiri sɛ nyame asafo bɛkɔ so ale yesu wabusua panin no o maame na ɛwo yesu a wo so wo mo bi nso ɔpɔto yesu ana ɔnsom yesu na wo kura na wo bu atɛn no one 5 na wasafo no wo hwiri sia na wahwiri sia na wakeka nipa bi ahun sɛ nimdi a me man ni nti ana saa nkrɔfo no ɛru wɔ mo na wo hwɛ wɔn asetena pa both physically and spiritually yɛ careful wɔn nyɛ onkura demons wɔn ano ɔdɛ wɔn agada nipa no bi awi na saa nkrɔfo no wɔn timi awi ne wɔn nyinaa nso ɔyɛ ɔsom baako mu abayisam ɛne yɛde ha nyame ma nanka obi a yakɔ meeting ɛyɛ den ɔkɔda bɛrima akyi na wo criticize no ɛpa no fi asɔre no hwɛ nsɛm a nkrɔfoɔ keka hwɛ sintidua deɛ bɛba na mmom deɛ nam no so no akragyeɛ ɛɛden enti wo obi fa wo nsa so ɛfi nyame asafo mu a nanso nokorɛ nso na woka mansuro sɛ nokorɛ ɛna woka mansuro sɛ wobɛka nokorɛ ɛne hu ne suro ahokyerɛ nti yɛntimi nka nokorɛ nipa no mbaa ma 1 cedi 2 cedi na watɔ no Paul ɔse ma yɛn gyidie no ma yɛn ntɔn nipa bebree atɔn wɔn gyidie ama asafo mpanimfoɔ asɔfoɔ ne asafo mma bi mɛntɔn gyidie amen
number be a pusume huma ya na fano mamen fano hello good morning Bacho udini baby a okasa free Bacho onene wo form peja one kakra ma me why Bacho okasa free hello okay Mami ntie ono pay me share the experience on the topic we will discuss about sorry media and be a guy call. okay Me papa tiafin na on sorry. At the end there was no way of the business in a sorry. None of the one sorry because maybe I might even know say a baby in the share wall. Na mama ne the kwa so ya ba no ya so ba the kwa o ba ko ba temo ho it's a winning and so mama ne to buy into them the papa said the passing the city no kwa so da and truly ne papa wa kwa so into da na the fimo into any person to buy to build a city dia wa so cool for entry level Nyamisha onso pi okasa free San Antonio US abrochi memo yeah right awo also na man of fans say madie na wo mo kwasore na mema na me casa say mema na ya asofo a one thing say show we them say mema no timi frefon no fast chairman no minister answer na me casa ma me ntia menua Jenag beauty hair salon or atremade menua ono na asuso me mu eye miti mame Jenag ekua nyame nhira obebre minister nyame som nyame som sede nyame pese ye som no yentimi ensom ni sa na me de bia me ka se o pe ba bia bone wo o pe ba bia nyaatwom wo o pe ba bia hypocrisy wo o pe ba bia nkonkonsa wo na wo pe ba bia ye limit nipa ema nipa wo hu position a wugina ya sorry dem I'm telling you sorry them ehwo ena nipa ye be limit wo ama wo hu se me ahana me gina na me die em se ayi nya me amo me kura anke ye na eduru mra bia ya na ahoye se Bible say e ma ye nya ye hu enhie mu dra ti ye mpese ye be kwatia de nya me kanti no papa mo boni mu e wo se ye kwa sorry minister me ga zamjo o pa kwa sorry ko jina race cross twi akra ko twi ba asenyina e kwa sorry dem na obi mra baako na o meye bibi ma sorry no ye chiche position ya wunya bi ye de be ma de owo sika no because lumba na kan was sika ya de nyina eno kra de wo Bible by sika ntimi nkogina kejeti a entwe akra ma sorry dem ti senipa on se obi frɛ was say sorry no adani sika yes say uni sika ntimi kwa sorry na kire yen say ya Bible ya so ya ade a o ye ni fan ma benkum o ye benkum ma ni fan na sida ni ekowura sorry dem ho na o be fro bi say do kra 5,000 mra do kra 10,000 mra make say ni pay wa fa no ho aso hwi ni bottom wo bi ti sorry dem ho be ka say wo de oni man dress yes ka ni jabi na fa be ba for de empam no enti asem abra yi kan wo bo a ebe
pamone fra sorry dem se ne sika je ne doso je ne doso e o mu sa sorry ne bra no ye di sika na ebo minister enye wo hwehwe animu a nyame nipa be gina sorry dem haye ena be ma me ma wotutu a metie nka makoma se mento metu mento da eye nyame ne ka nipa wo sofo hwe wo I'm telling you the truth. Yan kanu kro. So for be what TikTok me hu no me feeling the by salute him. Wase nyame nye obi ade ya. Wase nyame wonye obi ade ya. Na nyankopɔ kra na accounts we. Nyame ye nyina ye dia. Nyame ye nyina ye dia o. Hwe wo kwa sorry fia. Ye won krofo bi omo yom se omo de omo ye favored one. Ese omo de omo be ban asofo. Omo be ban asofo. Womu ye saint ene we gise we nhia wa bonten no asomrikam no akajes of na ese asori na ewo mu na nyankopon no ene asori na be ye bibi ti se farasini ene tujini ne mpaye no minister mame farasini ene tujini ne mpaye no farasini ne se medi on de no hote na wotwe bia wodi abuada won ti se tujini no to Jini no say Radi who me mobo. From me bonnet seme. Nana me pese me busa say. A nipa nim time when yamidi nipa bonnet channel. Minister, Mammy, wouldn't time I will be up on yamidi channel. Because obi no kura. Yeah. A da will be by up on you obenu no. So we are soft kura. A soft for Bible see any at a may in yate, but a soft for bin buating. Ubeka se nyame ba obesole afri na konya so ama o makotena so asofo ni bimo they think say dia omo ye saint eni asofo mpanifo ni bi omo bi so omo ye saint but who say me tu say me nya sofo the great nya sofo na say minister we sofo a who say opportunity bi na nyame de ama wo na wo de abedi nanim obi abetimi ay sofo because we say ye nyina wa ye ahiman eni asofo enti ye nyina obi abetimi ay sofo obi ba sorry fia enipa ye boni o enti na Yesu be wuji ye nkwa no enye Yesu obe wuji ye nkwa kora kan Yakobon ba ya che na okasa wo ba se mabre ye nhwe kakra se nipa ne be sakra ena Kofi Kinata kan no wasese nyame ba na wan kwansidam pa ahwe a heaven no not even a single soul wan hwe nantwie ene nkokọ ne meban be ko heaven na ye ne asofo ni nyina ya kaza asiso wan hwe ye nyamua minister ye nyamua ye wo mo no won be ko heaven na ye nipa ye ne asofo ni nyina ye be kaza asiso emponchi ne nkokọ sini nwan ne nkokọ ebe ko heaven na so no wa breso no emua kwa adaka no nipa ko wuram na ye be so hwe nyame ba emua ne be ko ama ye ne asofo ne asole mpanifo no ye be ka na se wo fine average ye be ka ye be ka di asafo na duro no ba di asafo na duro no ye se ne bone no wo bi ya ye nyina tan ye bu waten ye bu waten na de wo se mi hu ni se me meti se me nya kromfo bi am ye konkonzani se me nya kromfo a bi am ye konkonzani e bi a the great it way ono so bi a wo bo adwaman e bi a King George ono so otwetwa ni panent enti de wo bi ye bia no de wo nya no obi ye de obi nya no nso ye enti die enti na obeka asem na be puti obi off asofo nketoa ye kaba na ye we na ye kaba na ye we wo sofo nketoa wafo obi ni nanyem wan hwe no watu ni sintidua wa manager sorry ubebu ho aten sofo de credo atu obi feeling so minister wo se mo obi feeli ade etimi ma be ma ni je what the password atoso America cham na wo de twa fasting 30 days na wo di fufu se mabonya me bosia wo betimi abonya me bosia na wo bonya me bosia betimi atua se wo bonya me bosia wo betimi atua deceive enti no e na asantefo kan se wo kwase ni tia na agorogu enti nipa no se wo no wo deceive na
minister dey na obeye na we say sorry no na what to ni sintidua na what say what putting off minister man fa we intwato mate bia say kan krofo a omo kan no krepa omo da dan nipa e ya asofo ni bi edru fundraising was sorry dem ma eni asafo mpanifo edru fundraising e ho na abehun se ena me koba afode we ni 3 days ena nyame ye say ma me ena me koba afode wa ha ni 3 days ena nyame ye say ma me te ho na obi to Range Rover ena ode be che me ena nyame say aka che me say me mfa koba afode wa bo wo de Missy Minister wo boa wo mu dra yen na wo hu say ai sofo ye ene nyame ye ma no e bia ne nyame cars enka asekoyo entu say ye bebo afode bia abo ye nya ho result da awo wo de sobodu emam na nko next week ye beto aso mana wa ma obi ni ye masa nyame maye because nyame ka ase ma sofo na ada wa ma na ma entu hu a na atu sintidua na wo chai the great ochem analysis man and them say video had will be a home faro ai video will be a home faro yeah IBD the great enya sam keto asem de dia ba yo me sure say enkomo yidi ye no utie bi itipa aha itipa you see the one say yeah sorry and the topic that year so the whole year nyina is growing into Christian maturity. Okay. Say what dream mu an na ho a nyame anim ne kwanim bibiri be fa wase. Efa asore ne ko ne nyame som ne ada ayi ne nyina no. Say yesu say atemu no me de be free asore efi. Nti wo hwe ade nti na wokasa. Eye adwamamo bia yekoso. Eye asisie bia yekoso. Eye neme bia ensem fata. Kristo ni ta neme ne nyina nti na yesu say me de atemu no be de e be free asafo no ho. Nti so woka say ya no ama wadwemu an na ho a ene bibiri bitima totima. Because waka say ne kire say o hawo be ho brunsam wo ho. Brunsam wo ho no so de wo ye den e be fawo ni ma bibiri be ne be koso a enye se de wo pe no. Ene nti no obi say mentia say me koto ntutusu du na me de amasofo katachi papa bi di ka busa sai no we de wada wo ma wo se wunya nhyemu papa bia nhyemu kitu bia me de be ma wo no say e wo chironum Abraham o to sa ntutusu du no ma Melchizedek nye de ma Levite for no e dom etwa no ho ahia no hwan nanka sabre nke omo ubenya duane adi ye de kwa omo no nya asafo no nketo no omo mkekanka ho no omo nya sa aduane ne bidi enti no say an tuantutusu dudu a emwa ena nke ni kwan se sofo so eye dwuma sofo ka so eye dwuma e kwan be na obefa so a obetimi ayire ne ho aye akomtene abompa ya ma oyi ba ene ne dodo na se sofo nkoye de nkoye dwuma nti e hono de wada wo ma mesre woni die se memma eno nko antu suntu dia se nti so dudu a me kwa akotua ni nti no me na nkwa asore da bi minim se asore kon bebre na atu suntu dia but e hono nko ade moma e hono ha mo yi ho ni firim wada wo ma ne bomoden se obede ene ya uba na se untu santu so dudu na fine wa to baby nyamesom na ye ko na nye nipa mom na ye ko akosom na gentleman bi cancel manage o se enye nipa na nso nipa na autofom obeso wonsa nipa na be twenwa kyerɛkyerɛ wo de ye nti nipa no efa ho so megitum efa sa nipa na fatu utim se nipa no anso na bronsam so fa no so a o twi bi firim eno nti nse wa anye careful a na wadwem so na ho anti na make your topic na see growing into Christian maturity it was say ye nyini ewo ye ni so da ho anya sa de a ene bebebe na be fire se nti o haw na de wo ho no mdodo no a wo ye sofo ka so opemi eno nti no me mpese me kwa sori bi sofo no ne ye nipa bronsam betimi afanimu nti memma wo no sa ne mani so emfa wo se eno nti no me nanko etwa se wokọ etoda asofo no betimi atofom ama wo member obi nji wuni no wo tumi asafo mane bebre kura wo ho a omo wo tumi paawo omo pai boy gina brane a gidie wo mumu a ono timi bompa ye ma asofo no kura timi ye sofo betimi atene nsa wo so enye dwuma asafo ba betimi atene nsa ma na ye dwuma
entina ya na esi nya ye hu nhia mu da no bibia betimi asi ebi enne na wo ba no wo ye kronkoma bibi kitwa bi asi aye na kura wo pagya won sa enye dwuma but different person betima pagya na sama na aye den aye dwuma nti sie nyina ye behie mu a obon se na mpa ebododo no se wo fa eyi a wo hwe toda wo hwe movie a obon se emeifo no obeko a no wo hu de wonya na wogina afa ne wo freedom na dom no behye ni mu a wo tie me mouse na robi dom no behye ni mu obon se ni mu ayedu die ntira ni mu yedu a afa de opese wo ye bia no wo ye saa na Kristo mu so atie o mo no a ye nipadom no a ye bompa ye boyensem ye we no ema ye mutimi yedu ema nyamesom no etimi ye den etimi eko enti ne fana wa America no se menka se de sofu we ye menka se sikasem nti udi sikasem nti atwase edi sikaso ye nyame adwuma ne kwan a omofa so gene na enye ena ye ansafoma no bi susu ye bad na nse bi ne ye bofore ye ne se ye mfrefre udi de obenya bi afa betum ye tu ye ne na ye hwe na kwanse nko a nti saa kwanse nko na de sofu no sa ye ne se da bi this time na mesa ye de mefrefre afi ofre ye fa 2 million bra fa 1 million bra fa 50 bra ne dom no sa ye den nti to da sa gina ye ne anso nti wo se ye ti nyame som no ankasase okay na the final one so no ye say enye te se de 2 minutes no menko hwan ne bowo nyame beba na watemu no wo de no onka bibi onka wadwaman onka sisie onka krono bi akoboye question a wo busa on say edie ntina ujae asore ya we ya no aka say asemasi na ye we na kan say so hwan we nyina wo mfanye wo de wanfa bibia musa wo one question die ntina wanso me na wankwa asore nti yenhwe ne yi na okay the great Ochem na Oten in Kano. Abusuyan komo we beto aso next week. Say course no ba na eba me so but e was say e bre no so ko. Ma menye birthdays we na obekasa. Right. Me so menye birthdays no. Elder Caleb Aninkra. Elder Caleb Aninkra. Oh yeah, elder wo SDA church wo Atwemaboko. Ene eye wo birthday wankasa odofo Aquace Media ene se yema happy birthday elder mesumi ma happy birthday nyame mfamfri adumo enko adumo ene nso ye miankasa menua Jackson Kwe nyumtuni ni birthday Jackson me ma happy birthday na nyame mfamfri adumo enko adumo awo o birthdays no yenko me ba no way me ka chire ni o minister that's right Herita nana akosia baby buama me ka chire no okoski wo mommy's da and I me ba you 5 years happy birthday nyame shiraw said you sit way nyame ma unyini na metna sesa that's right I love you so much akosia baby I love you kisses okay abusia aha ene yedi adai pike wo bi kan right pike mama osima baako mama osima baako mebre no ko sima baako pike mama ntie abi papa yenji atiefo nyina that's right madam for bi efeni fishia o check kwam ho erade onsia na papa paye abi papa adena I would do as a water time o yanko me hwe wani ma me wo me hwe wani ma mi su ani su eba na ni an su ma abi papa enipa bebre ama me di bebre ho ya bi isanse asole wo ho yanko me nipa yeah be ye koma yani ya bra boy be fata Kristo okay be se obekwa asore na ase sofu bi aso ba bi atu tinsu bia no atemu no obi ekobo ne de pike ebi mu gidie mu omre wo se gidie mu omra e wo se wo bompa ne nyankopon bi etu gidie mu ko se wo kwa asole na wo de wani asi sofu so wo de wani asi aso ba bi so se de wo ye no de obeka no enne ese me fa
be mistake bibi okay enti ase de wunim no o se wo bom pa ne Nyankopɔn de enti na o se ye mom pa ne wontu yegidie sie bisa gidie free Awurade ho Awurade obi enim no be ade edi hu Nyankopɔn se ye ka kire na wo ye okay enti ma ye hu se enipa na ade na ye bo ne di no nyame na ye ka na asem Awurade no wo ho be se wusi obi nti unkwa sorry dia ebaje won sisa na sa wo bi no so 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 no so hunu se nipa na wafa na ba ne nase no so no omre enu nti na mpanimfo PK said o sika said yes we say ye kwa sorry asofo no say we asofo ni omo na nyame dabi na meba ya meme nkwa ode mesre mu enye sofo na wo fama enkomo ye beto aso next week kwa sorry ma sofo nti fo ani nti sofo se dia sofo so do ani tunu so but omo na ye leaders omo twa ye so a se nyame pese ka kire ye kura sofo no na obeka sa kire no obeka sofo nti sofo ne ka kire sofo ne ka kire se kona kwa ye bibi ti a wo ma me a wo be ye okay asemo ya wokan me sofu bia kan bia kire me pese o ka kire me mi entutuo nam se no so ne de na kuma ba ifo 12 me fro ye be tutuo afei edu 12 no bi sa ofra me anam se etuo na ye tona se ne se a se o ma me ye be ifo nti why edi sa sofu we se me ma me ye be ifo a eye honhom enye ni padua okay edi se wo sofu no so wo tumi a wo na wo tu sa masa enye wotama wona wo se wo tu sa honhom no efiri ho okay na nipa ni nyana fa ho di be hukum nipa bia na tumi ne wo ho yes we can't do it without leaders no wo ka sa asofufu obi you can't do it without leaders no anya sofu nyina na ese wutie no na me sofu bia se ebinom ba pike yen hu se nyame mana omwo nyame fie no enye wo mu nyina no mu gidie capacity ya de kro he obi o ha ye motofo a enti yenim se asofo gina nyame anemo di obi o ha se de sofo no aportray ne ho no onu ohun sofo no se je nyankopon kra ne gina ho sofo ni se sofo ni ye nyame such a nipa no gidie a wanyama wo sofo no sa wunim zani abo ne so mpaye bo sofo so mpaye asem na wo kan wo say na different sofo ya me ne namu Sophia me kona so dia metere na ase a o preach a kire ma wo kan bibia kire mi sai e na ni sunu ne banti pike onim se nya obi ana nyame kasa obete onim ana nya unya ready say na unya ready pike e na so na ye kon kra beduru ho no obi po na be ka kire say sofu we ya wo ya ade sofu we hie wo se eti wono kwa wo kwa no sofu ni nti na wo kwa awuze enko no ye be to aso next week ye be to anko so next week right